नमस्कार बंधुगण। बेले बेले आम एमती भूल किसी करिथाउ जहाँकि सेटा आम पाई दारिद्र्यर कारण होइथाए। आमर से छोट भूल पाई आमको बहुत समस्यार सम्मुखीन हवा पाई पड़ी थाए। छोट भूल द्वारा आम घर को दारिद्र्य माड़ी आसी थाए। आम घरे सबु किछि भरिपूर्ण रही थाए सत, किंतु किछि क्षणक मात्रारे सबु किछि ही लीन हो जाए। आउ जेते चेष्टा कले भी आमे आउ से समय को फेरी पाई न थाउ। आज्ञा हाँ, घरर एमिति किछि जिनिस जहाँकि अन्य को दबा द्वारा आमे दारिद्रतार शिकार हेई थाउ। एही वीडियो माध्यम रे मु आपनकु आज जणाई देबी जे घरर एमिति कौन मूल्यवान जिनिस जहाँकि आपण माने अन्य को दबा द्वारा आपणक घर को दारिद्रता माड़ी आसे। लक्ष्मी माँ लक्ष्मी आपणक उपरे रुष्ट होई आपणक घर पलायन करती। माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा रही थाए, किंतु आपणकर छोट भूल द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक घर चली जाती। एमिति कहू 5टी जिनिस विषय मु आपणकु कहिबी, ध्यान देई शुणंतु बंधुगण। कारण यही 5टी जिनिस आपण केभे भी आपणक घर अन्य को दियंतु नाही, नहले सेटा आपणक दारिद्र्यर कारण होई जीवो। आज्ञा हाँ, ध्यान दियंतु। घरर एमिति किछि जिनिस जहाँकु आपण भूल रे मध्य अन्य मानकु दबा उचित नुहे। जदि आपण भूल बसत से सबु देई दउछंती ताहाले आपणक घर को दारिद्रता आसीबा सुनिश्चित। ताहाले घरर सुख और समृद्धि सहित माता लक्ष्मी मध्य चली जाती। आज्ञा हाँ, यही सबु दबा द्वारा माँ लक्ष्मी चली जिवे। विष्णु पुराणर मध्य एही सबु जिनिस गुड़िक विषय वर्णना करा जाइछि। घरर किछि जिनिस माता लक्ष्मी सह जड़ित बोली विश्वास मध्य आमे करिथाउ। जेउ घरे माता लक्ष्मी कृपा रही थाए सेही घरे सुख शांति धन समृद्धिर भरिपूर्ण थाए। सेही सबु जिनिस विषय जहाँ अन्य मानंको केभे भी देबा उचित नुहे। आसंतु सेही विषय जानिबा, किंतु प्रथम मु आपनको छोट अनुरोधटिए करिबी। आपण जदि मो चैनल ले नुआ अछंती ताले लाइक कमेंट सब्सक्राइब निश्चय करिदेबे। आउ जदि आपण ऑलरेडी मो चैनल ले अछंती ताने लाइक सहित कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिदेबे। आज्ञा हाँ, प्रथमे हेउची पत्नींकर अलंकार। महिलांकर अलंकार हेउची माता लक्ष्मींक प्रतीक। सुंदर अलंकार रे सर्जित महिला मानंको मध्य माता लक्ष्मींक प्रतिमा बोली कहा जाई थाए। अलंकार किणी सर्वप्रथमे माता लक्ष्मींको सामना रे रखी पूजा करी थाउ। पूजा अर्चना परे ही पिंधिबा उचित। घरर महिला माने ही घरर लक्ष्मी होई थांती। महिलांक बेकरे अलंकार उपस्थित सुख एवं समृद्धा दर्शाई थाए। निज पत्नींक अलंकार को केभे भी अन्य को देबा उचित नुहे। आज्ञा हाँ, जदि केभे भी आपणक पत्नींकर अलंकार अन्य को देउछंती ताहाले माँ लक्ष्मी आपणक उपरे क्रोधित हेबा सहित आपणक घर पलाई जिबे। जेमिति कि मंगलसूत्र पाउंजी झुंटिया इत्यादि अन्य महिला को व्यवहार करिबा पई आदौ देबा उचित नुहे। कारण एही सबु हेउची गोटे सुहाग नारीर प्रत्येक। गोटे स्त्री ता स्वामीर मंगल पाई एही सबु जिनिस धारण करिथाए। आउ एही सबु अन्य को दबा द्वारा माँ लक्ष्मी क्रोधित होइथांती, ता सहित ता स्वामीर अमंगल मध्य होइथाए। सेथिप्रति ध्यान दियंतु। घरर भाग्य और समृद्धता मध्य चली जाइथाए एवं माता लक्ष्मी मध्य रुष्ट होइथांती। द्वितीय रे हेउछि झाड़ू। झाड़ू तो आमे साधारण समस्तक घरे थिबो, किंतु आपण माने जानिछंती झाड़ू हेउछि माँ लक्ष्मींकर स्वरूप। घरर नकारात्मक शक्ति को मध्य दूर करिथाए। झाड़ू विश्वास करा जाए जे माता लक्ष्मी झाड़ू रे ही वास करिथांती।
ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଦାପି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡ଼ୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଝାଡ଼ୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟଟି ଶୁଣିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ ଦହି, କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ, ନଡ଼ିଆ, ଅଟା, ଲୁଣକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଝଡ଼ା ଜିନିଷ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ନଜର ଲାଗିଯାଏ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଆପେ ଆପେ ହିଁ ଚାଲିଯାଏ। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବାହାରୁ କିଣି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ, ଯେଉଁ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଥାଏ ସେହି ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଧାର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟକୁ ଧାର ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଟଙ୍କା ସହିତ ଘରର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଏକାଦଶୀ ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଏହି ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପଞ୍ଚମ ନିୟମଟି। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି କ'ଣ? ରୋଷେଇ ଘରର ବେଲନା, ପେଡ଼ି ଏବଂ ତାୱାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ଓ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଶୁଭର ପ୍ରତୀକ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରି ମାତା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଓ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ରାନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଏମିତି ଭାବରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କେବେ ବି ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କେବେ ବି ଯିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଓ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ କି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ହେଉ, ସବୁକିଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂର କରିଦେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖରେ ଭରିଦେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର
ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଡେଲି ଜପ କରନ୍ତୁ ଓ ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଓ ମାଆଙ୍କୁ ନିଜ ମନ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର କରିବେ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।